ضلع کیچا اغوا برائے تاوان گیش پہلا چی بیاپاری حلقہ ترسوبی میں آماج ملائی بازار اچی پیسرگین ڈی ایچ او اے براد شاہنواز گلرند آور جنک بوتا گیشی ہاترہ 60 کروڑ کلدار تاوان لوٹ کنک بوتا وادی کے ڈاکٹر یاسین بلوچ فرزند حسین یاسین ہم آور جنک بوتا بلوچستان ضلع کیچے تحصیل تمپے رہائشی کمسن اجمل ولد مبارک پونزے یک سنگینی بیماری آماتیں چریشیا زودتا کراچیا سرجری کرائنے کے ضرورت کمسن اجمل کہول ردا نادرائی سببا چکا ساز دورگو ایدگی طبی مسائل دیم پانی ہیں بلوچستان رقبہ لحاظہ پاکستان مستری صوبائی قدرتی گواجنن کی سرچکاریں بلے قومی اسمبلی و صوبائی اسمبلیاں نمائندگی نبوگے برابریں چریشے سببا بلوچستان نمائندگی جوانی وڑیا نبوگے سببا بلوچستان دیم روی و قانون سازی پشتا کپتار بلوچستان مروچی اچی ہور پتگواری نو کی ردندات بتا قومی شاہرانی سرا ممکنہ برگواری پیش نظر این ایچ اے بلوچستان وتی درستی تیاری خرجم کتار بنجائی خزانہ کے وزیر محمد اورنگزیب گشتک کے ورنہانی آبادی میں مستری معاشی طاقت جوڑ بود کا پاکستانی گیشتری آبادی ورنہانی سرکار دلگوشو ورنہانی ہنرمندی ہیلکاری رہ گے سرا مذکورین میں اصل زیرہ 24 کروڑ آبادی قومی سالانہ شرح نمود 5% نائب مزن وزیر و دری کارانی وزیر اسحاق ڈارا اقوام متحدہ پاکستان دائمی مستقل مندوب آصف افتخار اگو گندورند کتا دری کارانی وزیر ردا آصف افتخار دری کارانی وزیر پاکستان مشن سرگرمی سرا بریفنگ دیکھ بتا پاکستان مستقل مندوب اقوام متحدہ سلامتی کونسل ہوار اقوام متحدہ دیگا ادارہ بودتگی پیش رفتہ کی آگاہ کتا سندھ کابینہ کراچی صنعتی دمکا دیم رویہ واسطہ 2.9 ارب کلدار منظوری داتا صوبہ کابینہ دیوانہ سر وزیر سندھ سید مراد علی شاہ گشتک کے کراچیا گشتک کے اشارے درست صنعتی دمکا انتگ نکاسی آپ نظام نو کاری کنائنک بھی سندھ سرکار صنعتی دیم رویہ واسطہ پر رزمی منجائے جان سلامتی وزیر مصطفیٰ کمال گشتک اسپتالانی سرا بار کم کرنے کے واسطہ اجدرین کے محلوق نادرہ یہ چرکینک بیبان احتیاط سے علاج گہتری جان سلامتی نظام نو کی خطوط سر استوار کرنگائیں پنجاب سر وزیر مریم نوازہ چیف منسٹر ٹریکٹر پروگرام درچہ 30,000 ٹریکٹر سے فراہمی وسیلہ تاریخ مستر ٹریکٹر اسکیم ریکارڈ کرنے گتا مراگش مولو مراد زمیندار معاشی وط مختاری و زرعی پیداوار گیشی کوئٹہ و آئی کشکوران زمین چنڈ مارک بتک زمین چنڈے پیما مرکز ردا زمین چنڈے ترندی 2.9 ریکارڈ کنک بتک زمین چنڈے جولان کی 30 کلومیٹر بتک کراچی دمک کورنگی مہران ٹاؤن سیکٹر 6G یا 25 مین ہولا کسانی چوکی کبتگو بیران بوتک ریسکیو اقدار ردا دلبر علی لوگے نزدیکا لیب کنگا بوتک اگٹرا کبتگو بیران بوتک بلوچستان بار کونسل ایگزیکٹو کمیٹی چیئرمین راہب بلیدی ایڈوکیٹ بلوچستان گرینڈ الائنس سے درستی جائز لوٹانی پلہ مرضی جائز جنتگ و گوشتک کے صوبہ ملازمین زارشانی کا نگاہاں سرکار آہنی جی رہانی گوشدارگا تیار نہیں آستے سرکار ملازمین جی رہانی کی شگی وار کنگا بھی سوگ میونسپل کارپوریشن تربت سیمی بجٹ کونسل دیوان بوتک ادرگتا قائد امان و میئر تربت بلک شیر قاضیہ مالی سال 2025-2026 واسطہ 17 کروڑ کلدار ترقیاتی بجٹ پیش کتک بنگلہ دیش پیسرگی مزن وزیر و بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی سرو خالدہ ضیاء 80 سال عمرہ ویران بوتا گلینے مگا آئیے مر کے سرا سوگے جار جنک بوتا
مزن وزیر شہباز شریفہ بنگلادیشی پیسرگی مزن وزیر خالدہ ضیائی بیران بوگے سرا دلگرانی درشان کتاک شاگردی ویب سائٹ ایکس سرا وتی کولا مزن وزیرہ گشتک کے خالدہ ضیا بنگلادیشی دیم رویہ علامت بودتگ و پاکستان مخلص دوست بودتگ منجائی تاہیکارانی وزیر محسن نقویہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈیا صوبہ امن و امان قائم ہاترہ ہر ممکن کومک کے صدقی داتا اسلام آباد آبو کی گندون دنیا ما خیبر پختونخوا مجموعی امن و امان جاور والے سرا تفصیلی تبادلہ خیال کنک کتا کرملا نیریدا نو گوردن ریجن صدر پیوٹن رہائش سرا ڈرون اشکنک بوگا روسی فوجا 91 ڈرون جتاک مزن وزیر شہباز شریفہ روسے صدر ولادیمیر پیوٹن رہائش گاہ نشانک جوڑ کنگے ترندی لفظاں گوئی جتا وتی یک بیانیہ مزن وزیر گشتک کی وڑی اوش امن و استحکام ہاترہ ہت رہاں